I really like because that's actually written as it is, because banyak lagu narcissistic actually written as a pop song tapi di rock kan. Tapi lagu tu saya was main gitar, jamming and became a natural punya organic punya movement that it felt right for the melody and for the chords and for the feel of the blues cowboy thing. Betul. Macam saya cakap tadi, masa saya muda-muda dulu, saya banyak ditidakkan, menidakkan istilah orang-orang senior. Bukan saya cakap semua. Ada yang cakap lah budak-budak kau tahu apa. So because of that, saya lalui benda tu. I tell myself that when I grow old, saya tak nak benda tu. So saya nak bagi peluang. So hence why saya ada masuk muzik gitar. Dato', untuk Eternal punya album ni, saya tahu Dato' ada pengaruh The Beatles tu. Ya. Quite big juga. Ya. Sepanjang saya tahu saya. Ya. So untuk Eternal ni, apa lagi yang pengaruh-pengaruh yang mungkin Dato' bawa ke dalam album solo yang kedua? Masa saya first meeting dengan Sony, saya cakap saya nak keluar kotak KRU tu. Because being in a boy band ni, Chop tu okay, kau boy band for life. So kalau saya buat another album seperti itu senang. Tapi nak keluar dari kotak tu, hence why kita buat dengan band. And saya buat covers pun lagu-lagu yang terang-terang lah rock. Of course, kalau lepas-lepas ni Beatles pengaruh so always there, because saya memang minat dari kecil kan. Tapi in terms of genre memang terus disengajakan. And lagu-lagu Beatles pun who knows, because saya nak lagu-lagu yang malas segar untuk not just fans of U3 or fans of KRU. Kalau boleh orang-orang yang macam layan juga U3 ni macam tu. Kalau boleh nak cari orang-orang yang sebelum ni mungkin like patah pagar ataupun tak minat, macam boleh layan juga album ni. So I wanted that new fan base. Betul. Macam sekarang ni susah nak jual album kan.